سينا إسلاما تاريخ إسلاما سيرة إسلاما دبتو آية قرآن قبدي نقص عليك أحسن القصص يا محمد ودو غاري رسي أديسنا آية جوسن قبدي أكا علماء إسلاما جانتي ورّي أمنتا إسلاما رتي نما قدسو أمنتا نما برسيسو سينالي ور دبري ودولي ور دبري سينسا خايو ساني قوداتي قدتن خناف بليان كينيا سينا واي أبسا خيست دفتي تأكان نما أجائب سيفتو كتابنا الدادارا اسني دبر سيچورا أبسا يچون أكا علماء إسلاما جانتي گفتا حالات جان خرا نمني هندت نگيبو خرا نمني هندت ملكاو وان نمني دين إساتي في دنيا ساهم تخيستو اتهاجمو واني جيرون نما تقليتو إسام ملتن كچيلي مالف جنان جيرون نما مسلما وهم لمر قدابتي يوا أبسا يواو الشكري دججو نبي عليه الصلاة والسلام حديث سيد دبتيتي كجي وعجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ويت مؤمناتنا أنما نجائبا أمرين سا هندنو غارما أمرين هندي غاري تون مؤمن أفملين مخانف تو أكمتي أنان يو غمچون إساتو إتيس ربي غلطون فتيس سواب أرغتا يو ركون تكيساتو إتيس إرتي أبسي غلط أرغتا جيچو تناف جرون نما ربي تأمني والمان كنان غدابتي يچو نما توكو عمران بن حطان جاني غبابا فكوتادا ويا توكو ورشا كيتين جان أنا في أتيس ور جنتاتي جتيني وديسمي كمنوتي ور جنتاته بيتي جنان آتي أنا بريدو تنارغتت ربي خيتي شكرتي أنيس سفكوتا خنا مددتين صبري نمني صبري في خشكريس ور جنتاتي لولچو ور جنتاتي جتين يچو أبسي آدا أنبيوتاتي آدا ور ربي صداتوتي وان المنما دنيا تنخيس الجراج فكان اتهاجمو وان أمس إسيدان جينا في لوين اتغرغر بافمو نمني مرنو قبو في نمني مرنو قبل اللين اتدام بافمو جيچو أمنتا خيست سكن اتلالمو عمر بن الخطاب كجي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد أبسي أمنتا خيست صدركان النقبو صدركا متان قامنا ماتي وجين قبو أبسي أمنتا وجين قبا جيچو ربي نمس قرآن خيستي أبسا كاتا هدو دبتا مراتك والروبسك أبو غمچيسي وبشر الصابرين جيد دبتا مراتك مو والروبسك أبو انجالت ديچو دبتا أكا خطابني سينا دا بريستي نمني ربين قرآن خيستي سنين جالت جيد دبتي نما سديتي جان سديتن الراخ درا والروبسك أبو خلمدا والرقاري دلقو قصدفا وررب الرتيركتو قافرفا وررب صداتو خشنفا ورهق دلقو خجهفا ورقم ربي توبا ديبو خطربفا ورنجس اندرنا قل قلاو خسديتي فادا ورخرا ربي خيسك أبساو ويجو كان هنداو آية قرآن دبتي والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين إن الله يحب المتوكلين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أكنت آية هدو خيستي ربنا قصة سديتا كنجالة إبسيج نمتوكو خجالة خسين جالة جتت همت إرجالة أمس أكول ما إسلاما جانبتي نمني ربي برتي غلطان أرغت هندنو حساباني غلط غلفمن دبا تربان تو ودانين تو اچول تو حسابان غلط غلفمن اوبسملي اوبسمو حسابان ملي غلط غلفمن جچو ربين قران ته وغا دبتو كنجا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وري لكو حسابملتي حسابان ملتي غلط ارغتو ور اوبسقبو تناف ربين سومنا إفتير كسي وجين المنما هندنو تساتي سومنا ملي سومنا مو خيا أنا غلط غلچا جيتنا فديسة خيست نبين دبتيچو
يا أبلين كينيا أوبسي هنغنا تكا أمنتا خيستي درجة قبا أوبسي بكسدي قودما قالي ربي رتي أوبسو معسيار را أوبسو مكر ربي نما مكر رتي أوبسو دا ربي قبروتن كان واسدي مكر واجب دي سنتاني حرام دلقون تاني مكر رتي أوبسون دركما واسدين كان ربي قبروتن مكر سدين كان خيسا قالي ربي قدون وربي نتنما ججرتي أوبسون الرجال تما أوبساتي أوبسا خيسا خرج باداتي خطيان أمس بدير أوبسودا خطيان أمس كسمتي مكر ربي نما مكر رتي أوبسودا بل ليس نبان كينيا آدم نجا رامني سرتي أجراتو بل ليس إني وار ربي نرى دورج دلقي الرما يوان النته ربي نسمرت أتيتي توبا سارك إبلة إسك أجيلتي بل ليس نمو إبليس لعنني ربي سرتي هاجراتو بل ليس أجج ربي نت أجج دلقودي دي ما ينسا هونغودته مكر ربي نما مكر رتي أبسو نمو سني أبس إتراري جانيني أبس دركما مال go nagasilahu wonni go nun jirtu je namni obsu batus kaysa folqita lakin ammo gosti sadenu obsi sadenu wal qabatada nama qali rabbi irratti obsutu wa rabbin irra dorkirrais obsu dandeya nama masi qali rabbi irratti obsutu mokor rabbin isa mokor irratti obsu dandeya obsi qawajiba jira qasunna da jira qajibba da jira ahkamni islama shanan sungutu tisarra deema yechu wa hunda khaysati obsun dirqama miti yechu wonni irrattin obsines ni jira obsi jibba datis ni jira khaysa khaysati gabrichi tiqate akkasumas wajibni sa durabade din isalen kaysati hadiyomu sun obsa miti yechu kanafu ga khadura qali rabbi irratti obsuda jenne قالي ربي رتي أبسو يوغا جنة أمنتم وقوتو رتو أبسو يجو أمانا ربي نفده تدجي في سمين غارفان صداتني علمنا ما بود ديسا واللالو دافدج في الرباتي تنا قوتو متو رسبرودا يوغا رسبران قلني جنة يجو أنا لي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواه الترمذي نبينا عليه الصلاة والسلام قياتك كجي جنة خيس فوق إليتك أجرا تجلا قبان سي ملتو تقبان ما سي جل سي ملتو أنا قربا وربادياتك لفاقه يا إرقما ربي فوق إن سنت إنيوتي جيد nama jecha bareedaa dubbateefi nama nyaata nama nyaachiseefi nama soomana irra dawaameefi nama halkan salaate osoo namni rafu jiruu ka'ee salaata halkanii san salaateefi jechu amaanaa rabbiin nu fide tan irratti obsuun galanni siidhaa jannataa jechu akkasumas amaanaa irra sabbaruu irraa ijaama da'waa irratti sabbaruun amantan nama yaamuu irratti sabbaruun nabi muhammadiin rabbiin akki jeeni fasbir kamaa sabara ulul azmi obsi yaa muhammad akka warri murannaa qabu anbiyoota irraa kas dura dabre sun obsetti obsii jeen nabi nuufa qaamata kum tokko jechuu amata 50 irruu da'waa irratti sabbare nabi ibraahim fa ibiddatti darbabee da'waadhaaf jecha ilma isaa qalutti ajajamee akkasumas warra isaa biyya namni hin jirre biyya midhaan hin jirre bosona keessatti dhiisutti ajajamee kana hundarrattuu sabbare akkasitti obsii jeen أما نبي موسى راوغا دبتو نبي نديسة خيستي كجي رحم الله موسى رب رحمتا قدو قد أوذي بأكثر من هذا فصبر أنغانا چنكمي خان الرهدو چنكمي چنكي ساسن الرتي خوب سيجي صحابة رسولا خيسايس أبسا جايبا ورقل ميسي ور ياسر فا أمنتاتنا الرتي هدو مكرمني خان نبي نسان انجي صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أبسا يا ور ياسر بكت ولا قرر بالمني خيسن جنتا توي جين يجو أكسم مسديسة نبي نقا دبتو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمني خنما وجه لله كته ركو نمر رئيس الرقه ورت أبسوتو خنمت الله كنه خركو سن رت الأبسن الرق سنتر على جد دبتيجو
guutumattu sabrirraa sadarkaan duraa qaalii rabbii irratti amantaa rabbiin nu fide kana irratti obsu salaata irratti soomana irratti hajjii irratti zakaa irratti ibaadaa irratti amantuma guututti amantaa irra sabbaruudha sadarkaan tokko kanaa jechuudha. ammas qaalii rabbii irratti obsuurraa amaanaa nama biraallee eeguu irratti obsuun kitaaba tokko mawaaqif min hayaati al-anbiyaa'i was-sahaabati wat-taabiciin ajjannoo jiruu ambiyootaa fi sahaabotaatii fi taabiyyoota kitaaba juu keessatti nama tokko maqaa isaa Nuuh ilma Maryam jaaniin qaadii islaamaati nama qabeenya hedduu qabu intala takka takkaan bareeddu qabaa jan ta diinillee qabdummas gabricha tokko qaba khabiyya hindii yoo biyya turkii kakkaan rabbi sodaatu maqaa isaa mubaarak jaaniini gabricha isaa kana fuudheeti ooruu isaa geeysee ooruu tana naa eegii jeen gabrichi hoggaa baatii lama ooruu keessa ture laaluudhaaf dhaqe hoggaa laaluu dhaqe mee deemii inaba tokko mi'aawaa naa fidii jeen inabatti fide yoggaa nyaatuutti dhangaggaawe kanaa mitii mi'aawaa naa fidii jeen ammas gosuma biraa dhangaggaawaatti fide hoggaa inni hoggusadi dhangaggaawaatti fide ati baatii lamaa ol ooruu tana keessa teesseeti inaba dhangaggaawaa fi mi'aawaa addaan hin beeynee jeen jennaan gabrichi kun maal jee ooruu tana eeginaan jette malee wahirraa nyaadhu naan jette akkamittiin si kaa'ine waan ati irraa nyaadhu naan hin jin irraa nyaadhaa jeen hoggaasani Nuuh ilma Maryam kun gurbaa kana ajaa'ibee rabbi amaanaa sirratti haatiisu jeen aqlii isaatis beekee nama diin qabu ta'uu isaa beekee rakkoo mana isaa keessa jirtu takka mari'ateeni akkam jeeni intala takkaan qaba ta beekomsa hedduu qabdu tammaasillee diina qabdu ta haalallee kan qabdu qabaataan biyya tanaa yoo daanyaan biyya tanaa namuu ilmaan isaaniitiif dhufataniitiin kennuu didee fi mee intala tiyya san namaan kennuuf naa himii jeen sittiin mari'adha jennaan ikki jeen amantaan duratti jaahiliyyaan intala hoggaa namaa kennan abbaa laalanii kennan aslii isaa hundee isaa shanyii isaa laalanii yahudaa nasaaraan ammoo bareedummina laalti zamana keenya kana keessatti qabeenya laalan zamana rasuulaa keessatti immoo diin qabaachuu fi sodaa rabbii qabaachuu laalanii afran kanarraa kafeete maratadhu kaayii jeen jennaan qaadichi maal jeen akkas taatu an nama diinii fi sodaa rabbii qabu siin argee nama amaanaallee qabu siin argee an intala tiyya si malee nama biraatiin kennuu siin maratadhee jeen jennaan gabrichi maal jeen rifatee yaa sayyida kiyya horii keetiin na bitatteeti bilisa ta'e tan nama hunda didde san anaaf quudhi taayii jeen si malee an nama biraa khadiinii fi amaanaa qabu nagarree intala tiyya sumaafiin kennaa jeen fuudhee hoggaa mana geessuu haadha manaatti mari'atee haati manaatis alamru ilayka jetteen dubbiin talateetii suma harkaa qabaa ammoo miciyyoon sii mari'adhaa jetteen miciyyoon hoggaatti mari'atan akka jette an ajaja isin lamaaniitiin godha eegaa ajaja rabbiiti qaalii keeysan didee wayiin isinitti aaqqii taayii jetteen akkasitti Nuuh ilma Maryam intala saasan gabricha isaa mubaarakka jaansaniif kennee duba waan nama ajaa'ibsiisu mana intala saniitii fi mana mubaarakirraa eenyuutu argame sheekha islaamaa Abdallaa ilma mubaarakka jaaniiniitu argame jechuudha ka duniyaan tun hanga qiyaamaan taatutti isa dubbachuu hin dhiifne ka yoggaa hadiisa dubbatan sanada keessatti isa dubbatan yoggaa sodaa rabbii dubbatan isa dubbatan yoggaa zuhdii dubbatan isa dubbatan maaliif gaa rabbiin quraanatti kana jaa wal baladu xayyibu yakhruju nabaatuhu biizni rabbihi dachiin bareedduun mayra bareedaadha magarsitii jaa jara afurka ajaa'ibaatu wali qabame jechuudha abbaa qaceelaa haadha qaceeltuu intala qaceeltuu soddaa qaceelaa li'anna man taraka shay'an lillaahi awwadahu Allahu khayran minhu namni hoggaa rabbiif jecha waan takka dhiise waan sun irra caalu rabbiin bakka buusaa fi amaanaa san keessa khiyaanaa dhiiseeti rabbiin intalaa fi qabeenya san hundaa'uu khasaa godhee isallee bilisoomsee jechuudha ammas tatti aantu sabrirraa sadarkaan lamadaa macsiyaarraa obsuudha haraam nyaachuurraa zinaa dalaguurraa fedhii lubbuu fi jala deemuurraa irra jabaan sabriidhaa ilma namaa irratti macsiyaarraa obsuudhaa jaa badii arrabaa badii farjiidhaa waan kana hundaa'uu waan itti nama harkisuutu hedduu jira jechuudha badii arrabaa hoggaa jenne nama walit diruu nama hamachuu nama kijibuu nama arrabsuu jechaan nama diddiruu kana hundaa'uu jechuudha
نبين حديث سيد كجي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة نما وعلم إفناك أبي أكا ور جنتاتونا واسيتا فيجي وان عام سالمان جدوبه وان ميل سالمان جدوبه شري لمان كان رانا من أجيبه أكا ور جنتاتونا واسيتا فيجي أما سديس براتي إرهدو واني بدنا من أقوم لي إنان الفم والفرج أفاني في فرجي دا زنا في وان أربني خيبل ليسو خناتو بدنا من أكاجي قياتكم مس معاذ بن جبل لقو قافتو سيا إرقما ربي وان الرب خينيان دبن نوفني قبمناي إنان وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم واني بد خيس هورون منكو وان الربني هو مشتملين جراي جين يجو خنافو واني هدوراتي فمون مجباتو بدي الرباتي يجو علماء الإسلام أما سكجان الفم المطبق لا يدخل الذباب أفا ولك بمتوكو تيتيكين سينو نمني أفان ساقبتي بدير رانقيا بيجيشو ركون الربني قبو نمني ربي كفروس الربا ربي كفرا جارسا جارتين وقاد دامبهن وججرين نساني وقوبدو الربان بدا وبوليسا في وبوليسي سوف الربات دامبهن إريوني سوف الربات واللولن نمني أجيفم نمني ميدم نمني الدامبو هندنو بكي راخي الدامبو ركو الربني في دراي خنافو صبري خيسا جبدون أمس بدي الربات الرا ركو الربات الرا أبسودا جيشو معسيار را أبسو قاجن أمس حرام نياتشو را أبسودا عبد الله المبارك كريف سينا سادو بنكجي ترك فلوس من حرام أفضل من 100,000 نتصدق بها قرشي تكت حرام تني ربي يجدي سوتو كمان ربي يجي صدق الدرة نبرت الرجب دودا إلهانغا كما دبا جهاجي وفيجو خنافو خيرنا كان دلقون نمر رجباتو حرام الرأو سودا حرام نياتو الرأو سودا جيجو أما سينا كان نما جايب سيفتو كتاب التاريخ الإسلامي تاريخ إسلاما مجلد خدا سقلي فولا دبا في شنتمي سقلي رتي سينا أجايبا أبو يعلان وديسي نما توكو قاضي إسلاماتي محمد بن عبد الباقي الجانيني مكان جراچو تريجي إني وران ساراتي وصوم مكة خيس جراتو قويا توكو بيلتنا قبدي بيلتنا جباتي رزقي بربادج حكمان بهتي بورسا توكو خزيقيني هدون كيس جرو فودي أرغتي غلفت جي قويا لما داو غان قبو نما توكو خمم قدو توكو كيس برار كقبتي دينار دبشن كيس خايه نما بورسا كنا أرغي خواني كنا خيس جرتو قنين دينار دبشن كنا خنو في جيل اللبجي أنا أرغي جي فودي وقام من خيق قلچي ملكة سا غافده وان خيس جروس غافده يوغا تكتني نايمي هو حقا خيجي خنه فيجي أتيس هو حقا خيجي دينار دبشن سنا خنه أمانتت چي ديوسي وقال لالو والله فاركن نما خنون درقما اتغافتشونو درقما مي أكمتي أورين كنا حلال تا جيتين جلادي دي ودتي ديمي وقاسنين دوبا كان جيجي يا ربي خيا أنسي جيجان أريد لخنا ديسي ووان كان الرجال بكنا بوسي جيجي توري أچبو دانوغان إمالتو بيتكتي وصول ديمو مركبني نتتيانون بحر خيسن نونچبه نمني هدون دومني اللوهي تكرت نگيه بهجي وصول ديمو گند جزيرة جانين كبشان كيسي جرو تكو دفه مسجد دكه قرآن قرأ جولي بيا قرآن برسيسه خطبو في دبسو غم برسيسه وري هدو ولنا قبني بيتي نجالته انتلتكا جرا تابان الرادوه تقبين هدو قبدو انتلسن سيهرم سيفنا أكم جانينا مريتني الراكي بلي انتليوغانا فدنو زكيتكو مرمر راقب دي زكيسي سنا مرمر تيغو شيخ مچيو ما كقلبي چبستا نانجان برواني نكنت مچيو دن زكيسي داخنا ايغو زكي كنا تكو غاف تكو زكي هدو وجي لفارغي جي سينا تنجل الراخاسي وغان هميف غندي الله أكبر سبحان الله جانينا تلالبني بيتي غوتون نر ولك أبامته بر أبام مچيو تناسن إسا زكي بچيسي أتي زكي سا ديبفتيف سني يا ربي خيا أن تكان مسلما خكنت أماناك أبو نقري
intalatiyya tana isaa qoodii jee osoo halkanii guyyaa kadhatuuti duniyaa irraa deeme kunoo du'aa isaa qeebalamtee orminaan jaani akkasittiin ijoollee lamarraa argadhee qabeenya siidhaa san hundaa'u qabeenya kiyyatee isii wajjin jiraachuu ture isiin gama fuula rabbii deemtee qabeenya siidhaa san anaaf ijoolleen tiyya sun irraa dhaallee eegas ijoolleen tiyya sun illeen kara fuula rabbii deemtee qabeenya siidhaa san guututti an dhaale horiin arraan tanaan qabu ka isin agartan dilli kun kaniin qabeenya intala sanii irraa dhaalee je maaliif gaa waan amantaa islaamaa keessa beekame takkaa jira hadiisa rasuularraa sabate tokko kakkam jiru man taraka shay'an lillaahi awwadahu allahu khayran minhu namni hoggaa rabbiif jecha waan takka dhiise waan sun irra caalu rabbiin bakka buusaa fi jechuu jira jechuudha namni rabbii jecha hoggaa kijiba dhiise rabbiin dhuga bakka buusaa fi kabajaadha isaa bakka buusa namni rabbii jecha hoggaa falmaa dhiise rabbiin mana jannata keessaatii isaa bakka buusa namni rabbii jecha hoggaa nama daguu dhiise rabbiin akka namni hundi isa amanuu isaa bakka buusa namni rabbii jecha hoggaa bakhilummaa dhiise rabbiin akka namni hundi isa jaalatu akka ifiifillee isa jaalatu isaa bakka buusa namni rabbii jecha boona dhiise rabbiin sadarkaa isaa ol kaasa namni rabbii jecha nama hamaa saahibuu dhiise rabbiin saahiban gaggaariidha isaa bakka buusa namni rabbii jecha herreggi hamtuu dhiise rabbiin waswaasa irraa nagee bahuudha isaa bakka buusa namni rabbii jecha hujii fokkottuu yoo hujii haraam dhiise rabbiin hujii darajaa qabdu hujii sadarkaa qabdu hujii halaal isaa bakka buusa jechuudha seenaa warra gaggaariin hundura dabree hoggaa laalle nabi muhammad faan alayhi salaatu wassalaam rabbii jecha biyya isaanii dhiisanii qabeenya isaanii dhiisanii biyya takka irraa bahaniiti rabbiin biyya guutuu isaanii bakka buuse sahabaan rasuulaa rabbii jecha ganda isaanii qabeenya isaanii dhiisanii deemaniiti rabbiin nasrii beekamtuu san isaanii bakka buuse nabi suleymaan alayhi salaatu wassalaam rabbii jecha faradoo jihaadaan godhu takkaan jaalatu san dhiiseeti rabbiin qilleensa ittiin bobbahee ittiin galu bakka buuseefi ka ganamee takkatti amna baatii deemu asrii takkatti amna baatiidhaa ka deemu rabbiin bakka buuseefi jechuudha namni rabbii jecha waan takka dhiise rabbiin waan sun caalu bakka buusaafi amma seenaan tana fakkaattu yoo ata tanarra nama ajaa'ibsiiftu seenaa kitaabni saaca wa saaca nawaadir wa ajaa'ib jaaniin dubbatu yoo kitaabni man taraka shay'an lillaahi awwadahu allahu khayran minhu juu kitaabni lamaan kun dubbatu nama tokkootu maqaasaa Thaabit ibn Nu'maan jaaniini guyyaa tokko osoo imaltuu deemuu beelaweef wallaalee ooyiruu namaa seenee tuffaa tokko muratee marra takka eegarraa ciniinee bishaan irra dhuge boodaan tuffaa inni kun haqa namaa tahuu haraam tahuu beekee dammaqee eega dammaqe booda wallaahi asiin deemu hangaan abbaarraa halaaleeffadhutti jee abbaa gaafatee manatti itti dhaqee hulaatti dadhawe tuffaa takkitti irraa kutate malee kaafee sarka qabatee deemaani maal jeen abbaa ooyiruu tanaatiin ooyiruun bakka kanaa jirtu teeti akkattiin osoo karaa deemuu if wallaalee ooyiruu teetirraa tuffaa kana muradhee marra takka eegaan irraa kutadhe boodaan bayyanadhee sirraa halaaleeffachuudhaaf dhufe rabbii jecha naa halaaleessi kunoo kaafellee harkaa hin qabaayii jeen abbaan ooyiruudhaa maal jeen wallaahi siin halaaleessu yoo shartii takka naa guutte malee jeen shartiin maal jennaan yoo intala tiyya takka fuute malee jeen abaan nama karaa deemu fuudharraan qabu na dhiisi abadan wallaahi sin dhiisi yoo intala tiyya fuute malee siin halaaleessu jee hoggaan itti murate ayagaa akkas taatu aanan bachoon naqame kajaansanii kuni maal waa qabaa mitiniin fuudhaa jeen dubata beekuu qabdu intalti tiyya ijaan hin agartuu gurraan hin dhageessu afaan hin dubbattu siitaati si baaftii jeen rifateeti mudhii qabatee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun musiibaan nabboe jee akka silaa namni musiibaan itti buute jehu jee irraa kadhatee hoggaanni dide booda jahannam keessatti maamama ibiddaa san dhuguurra duniyaanuu silaa'uu isiinuu waa xiqqoo intaluma tana ta ijaa hin agarre ta gurraa hin dhageenye ta afaan hin dubbanne tanaa wajjin mokkoramee jiraachuun naarra wayyaa jee maraxatee yoggaa abbaan nikaa godheef intalatti fidu intalti xuural ayni jannata keessaaf fakkaatti waan ju'uu wallaaleeti abbeen dubbattu hin jenne jeen dhugaadha abbaan kiyya dhuga baana abbeen dhageessu hin jenne abbaan kiyya dhuga baana abbee ijaan hin gartu hin jenne abbaan kiyya dhuga baana yaa obboleettii islaamaa mee dubbii isaa tana keessa naa ibsii jennaan barakkee abbaan kiyyatti fedhe intalti tiyya takkaa haraam hin laalle intalti tiyya takkaa haraam hin dhageeyfanne
muuziqaadhaa fi nama hamachuus takkaan dhaga'ifanne takkaa namaas namanne takkaas namaas walitti hin dirre takkaa ajnabii wajjiin hin haasoyne jechuu isaatii jette ibsiteef. Akkasitti duuba waan nama ajaa'ibsiisu isaan lamaan kana jidduu eenyuutu argame? Nu'maan ibn Thaabit ibn Nu'maan qajaaniin Abu Haniifaa imaama duniyaa guutuudha abbaa mazhabaa afranirraa nama tokko isaatu argame jechuudha. Dachiin gaariin meeyra gaarii magarsitii akka rabbiin quraana jeetti. Meeyaa obboleeyyan gallallaala gurbaa rabbi sodaatu kana intala rabbi sodaatu tana akkaataa itti rabbii waliif fidemee laala. Namni rabbii jecha hoggaa waan takka dhiise rabbii waan sun irra caalu bakka buusaa fi amma seenaa tana fakkaattu dhiwaata tanarra nama ajaa'ibsiiftu biyya Dimishqaa keessatti masgida Jaami'u Tawbaa jaaniin keessatti argamtee seenaan tun achitti argamtee sheekha tokko jira sheekha kaan ilmii beeku ka ilmittis dalagu Sheekh Suleymi jaaniini ama 70 ol masgida kana keessatti barsiise. Gaaf tokko barataan isaa tokko guyyaa lama osoo qoonqoon nyaatin turee beeltiif wallaalchiftee sadarkaa itti haqa namaa nyaachuun yoo hatachuun yoo baktii nyaachuun itti halaal naa taatu gahe je'ee masgida irraa bahee mana masgidatti aanu tokko seenee waan raahatachuudhaaf hoggaa yaadu mana san keessa dubartii ajnabiidhaa jira. Ajnabii tana waan seenu jee bira dabree mana namuun jirre tokko seenee mana san keessa baazinjaan yoo birinjaal kajaaniin distii keessatti akaawamu jiru agaree fuudhee keessaa baasee marra takka eega ciniine boodaan akkamittiin haraam nyaadha jee keessa deebisee barataan sheekha kanaa guyyaa lama osoo waa takka nyaatin turee guyyaa sadaffaadhaa sadarkaa itti baktii nyaachuun yoo haqa namaa nyaachuun itti naa halaal ta'u gahee jee masgida irraa bahee mana tokko seenee dubartii keessa jira irraa bahee lamada mana namuu keessan jirre seenee distii keessatti birinjaala yoo baazinjaa waan jaaniin waan akka timaantim ka distii keessatti akaawamu jiru keessaa fuudhee marra takka eega ciniine boodaan akkamittiin anaa ilmii baratu anaa masgida keessa taa'u barataa ta'e haqa namaa nyaadha khiyaanaa tan akkamittiin dalaga jee birinjaala firraa distii keessatti deebisee bahee masgida deebi'e. Sheeyni barsiisu jira beelarraa waan sheeyni barsiisu gurratti hin dhaga'u je anaa akkasi caljee masgida keessa taa'u ummanni baratee eega ummanni daandachee booda an beelaaf achitti hafee anaa achi taa'u sheeyni na yaame je ootumee boonaan je hoggaan itti dhaquu fuudhani feetaayii naan je yaa sheekha waan hin daabboon bitadhuu hin qabu fuudha maaliin itti godhaa jeen bar wanniin siinjuuf kunoo intala tanaatu abbaan isii irraa du'e yataamaadha biyya tana keessaa fira nam tokkollee hin qabdu adeera siidhaa kana malee adeera sii fiddeeti nama muslimaa tokko kaniin isaan haraam irraa tiifamu kaniin kophummaarraa isaan bahu nama diin qabu tokko sheekha laaliitti na heerumsiisii jettee adeera siitis fidattee dhufte intala tanaan si fuusisaa sii taatii hiinaan jee sheekha akkas taatu naaf taatiin jeeni isiini gaafate gurbaan kun sii tahaa jeeni isiinis naaf tahaa jette akkasi sheeyni maarii illee narraa kafalee intala sanni kaanaa godhee fuune wajji waliin hoggaa deemnee mana wajji geenyu waan nyaattu ni feetaayii naan jette eeniin fedhaan jeeni yoggaa distii bantuu baazinjaan ilkeen itti dhadhaabbattu garte rifatteeti ammumaan mana kanarraa bahe maaltu baazinjaan kana ilkeedhaan ciniinee jettee hoggaa isiin rifatte gurbaan kun barataan kun boohee barakkattiin mana kana seenee beelaaf timaantim kana yoo birinjaala kana eegaan ciniine rabbi sodaaf jecha dhiisee biraa deemee jee hoggaan ni himeef maal jetteen intalti haazii samaratul amaana afafta watarakta albaazinjaanata alharaama فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها حلا ومن ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه ونياتي هجتخن ونياتي كنمتخن فري أمانة أمراتي فموتي تمانتم حرام برنجال حرام نياتشو ديفتيتي ربين من تمانتم كيس جروفي هذا من سنيتيس خرا حلالي ربين سيغو دي نمني ربي جوان تكديسي ربي وان سني رجعالو بكبوسا في جتة أكاسيتين تلتسون حديثا خنا نرق قراتي جي سيناتنا نمني بريسي محمود المصريتو كتاب ساعة وساعة نوادر وعجائب جامو خيستي قول شنتمي سقليتي وديسيچو